Lik se zove Džin. Tak, baca ga na sve strane, mijenja dosta glasove, ono kao ode u potištenost ili ode u uzbuđenost veliku, ali zapravo dosta zabavan. Jedna od najdržih uloga koje sam do sada sinhronizirao. Problem mu je glavni što... to mu je glavni problem, frajer priča i odjednom zaspe. Ne želim otkriti kraj, ali super ima foru kad priča sa tatom pred kraj, ima jednu foru gdje onak se ulizuje pa ode uskroz kao pa mislio sam možda da mi to pomognete i onda tata nešto kaže ne, pa ja sam dobar i promijeni glas i to mi je možda najdrži moment.